Some hopa na baby a yadri kaswa high tension de nyame anim ni panim ni aha bɔ ne yie baby a yagina no bɔra na tiri opɛ aha sent ne nyakura nyame anim pa na mom hwɛ no nso se yepia bonten ne yɛbɛsɛ ya enyimako bi adaro ma no mbɔ yakidom na yɛde brɛmo ɛyɛ Newman College of Nursing enti awofo ɔbatan ya wo hwɛ me wo pɛ sɛ ɔdo ba Eco Nursing School, now do any actual Newman Nursing School. If you say what your courses need now, one much rebuild me cry your chance, your programs. War US, Canada, Denmark, and Australia, Nomnia, dear Kikaho, Fre. Newman Nursing School 4 was 0574 667 117 0574 667 117 and 0267 330 42492. Now with the Newman School for Akasa, we are Joe Mensa Enterprise. One more the Vimester, Bansancha Nkwa, and would be see what he fear what to Musako and him, Sisiana, how war Bema or Ba, Bibia, how be Anunya Vimester, Edisia, Wababo, ye papa. Joe Mensa Enterprise for na day Abba Multimedia Group, Educate, Scholarship and so at Bass. I won't say yes and so. Now also apply be 31st July. Now yes, na we ye muana ye de SCA na aba awie ye oba Love FM Shira Kumase na oba Multimedia Joy FM and Adom FM a ubenya bi kan wadwudwuma de na bodwaso for na afra ye kaso a high tension for na afra ye nti ba bi a wo no so so pese ofra ye ya Freya was 0244 905 881 and 0241 233096 0241 233096. Now baby I will be on waka wadwin. Sabredi kaswa high tension aha bora na wasi ana center nya kura gata so kura ni hantino ekwa no munyina ya chaka center no wa papa ya bwa baba Adom TV mujumu na medinde nana kwame wakaso high tension adankope aha na nyina ati nipa bebre na oha yame nkwa na me oha oma okay problem bakon e oho no se sia no yehia gotes e wo ha no se yehia asam ne ebisade no anu no mam na nka senke DC anasa MC no mo hwe na nka mo supply de man na mo ball ya mo de besi e continue mo de besi mo de ball agumi nya no nka ni yehia asam kra pochi yehia kra nka nya no kra ne ade edikan hia na mo de begu anso ya mo de begu anso ye kasa ya asenka nya we na hia yen nti ne hia nkomo yan kan hia asam na nkomo ye man so mo nti ye nkomo frost mo do so odo ball and your bomb pa me how ne say high tension high way ye to aduane wo hanom enuane wo hanom adwuma ye fon so wo ha pa na de we omdi say ade ya ba besi on mu no enye ma yen aduane ton fo no once na etu agu aduane so ye nto e se nipa ni twam ase de te no ntimi ma medi no onya yale eti ye stra sembre ne say onye hu bibi ma yen ye da say ha oba pa na afra ya kan wadwe de na ha wo ba cha o me na me ye pastry si wa ha no dan omdi besi am kwhye om say ade omdi si we enye osimi wa license am fan ko license office me dia ko license for na behwe MC ni sa he ya no de ball ani besi last week e besi ade bia am sorry ahomachi e begina ho enne me sorry 3 o'clock e na me begina ho eno po na aye ma say eti yasra mo emu guye dwa dan da omu ntimi mefa na ye de ye ni mandra ye fla om say aye ma no mo si 3 days no mba befa eti ye hwe om ewurade nyankopon yo me pacho me so high tension ya na me wo me to anuama wo ho mo e ho na me so me nu aduane se ni abola ne ya besi asa no enye mahe enura me yale koda hospital ana pass 6 o'clock na me ko enyimre na yeyi me ba fie me duro kra na ekura me wa ha amu nti se ni omo de ade na besi aye sra omo se omo ye hu bibi fa man na ha ne de enye mahe enya kura abo papa mensi kra japani o wa ha ne assemblyman enya kura sanka baby esi na woni pam e wo krom enti nkada bi anke ye mayi sent na de nyame anim ni anu ane yo ye how pan say we bola na esi han enye kura esi kro ni mfimfin ana fe nso bola na omuka say on ba be fan de bia nso esi no ayema egu fom nso still obi amefa e ana fe nso hanso ekom na obi anso dware hanso ni drainage o ni drainage wa nti no obi adware se a no di nso na ba begu anso nso de bia ye complain about cholera nti ye sra ba na ngasa so on bomode no moaye na sadi no on pe baby papa mfensi ma no we de we kwa de hia kra sa mo beka me ana ha na me gina kra no enkoye mum ye firi o kakra nye mum rancha kakra yaba kaswa high tension enya kra MC nyame anim ne ye bibi fa ho na de bia wo se ye befa de bia because ensu ototo
na hasa ya chaka hanyina chaka nyame anim ni nya kura mame mpa cho nya bibia container be si hape me ma yare afi no be si me djuma nenim me be fa sama ya djuma anti tam no the container be si doctor na me ko anti si me gira ko me ko pa ne ma re achiri me on the spot anti be si me person ade we ni wo ha no on catch penifo o bi fa hu mai na ye bra ye wu anti o ma yi ade no firi anya sa ni ba beto mu awu awa ha am sa oba pa ka bia me pa cho me say udu we na ni wa no aba fam me pa cho me de ye me ya kakra ne say me a committee member wa ha abra anti mutime nya hwe mfa ho na mo pa de na mo dwen abra MC eba around our area han we inform yen ye nim ho hwe ye te ye ne ese Monday no oba rounds wa ha oso de das bi ba e no de abesi ya Tuesday me de me buy free school ameba ena me hu se nkrofo agina ha de omo kasa na container ne de asi ho ena omo kasa na me so munya abotare enti na pressure na na wa ha na no ye den enti omo ye ya na me bra ase omo de munya abotare bibia eno de ye hia we sesi anti de na mo ye ase committee member na ye ball ye free ha na ha gata ba ye kan we na nkrofo ne frɛ onua FM for mo ba ha no Sunday no omo ni PM kasa PM asem ni say higher government land enti no aha no di besi na nipa na egu ha na omo te egu ha no omo te aban asase nso nti oba be clear om na odi ha aye lorry station onya me clear samona mo be boa yen ya da se papa nso kan bia me zo ne me kan say bola na mu dia besi ha no amini nipa nim ha ye pa bola no de bon gina ha wa wate se sent ni se na isi ko die sremo a mo de na mo meboa na emfiri ha mpa cha me so me school girl am waka so ekromu a MPP school girl am ya bola na sia de enya fine enya se bola si kro finfin a se gotani ya nipa dwale firi abonte a kotie so na twenso egu kwam assembly ma kasa ya fi ti SRMC no se ya bola ni de konko ni de ya pe na mo baby asini de enya rat se a ese nipa wodwuma na edan wo ye ti masam no ya da se papa ya me da se pa eni dwuma mo ye miss me ha pa kase ne se aha se no omu dwale anom de abegu kwan so se aban ne hwe na obeyi gota man wo kan se high tension so de bia ka fa nipa fa se mo be gota se me ya obi dwale a no o de begu gota mu na se wo sara pa so ko dwuma na fa wo nenam gota mu ansara wa ko dwuma enye bala kan kwa enti se aban so me hwe man me da wase ya da se ma me ka bia na kola tisi ape asamaba mado amala ba ku da jajira bola la menyo tanova kwa la fia na bola le fia menyo le fuda la mi pa ha te sha gomo ku mi akata mi la fila do wata mi re kuku no no jagba mi ye me nduru da jajira tamara kuku no va jira mi o kumla na nyakpo na mo chumo na plan na mi me so me pa cho se me ton ade wa tension ade me ton se once me gun se ye nto ade no nti ye pa mo cha bebe bola no won de omo ye no mbe yi wa ha se eno mo de begu mo se fi bebi no mo de begu e ka kire mo so mo fa mo so mo ba be fa be pe me no mo mbae nana first pa na he na mutugo first pa tugo ye wo bebi na ade na omo jai ade na ye mfa nkosi go ya kan omo se no mo ancheche say as a committee member so mo boy amane say ye the bola bi ba container bi ba ha se ya nka yeso e be pe bebi ama mo di ba no mo di abesi impromptu e no mo di besi ha se eti ene committee member adwuma ba we de mo nkokire mu nkire mo se wo ba bi etu nwuragu o mo fa we ni nkosi oni enkotu ana anya sa yesa meni o ma de hu komo ama we PKF from kwabo ba ha me ko kire o mo honum but still o mo se ha ya na o mo di tesi o mo di besi but say MC no e ka kire mo se o be fa de a o ba be fa ba wan kan kire mo de o me fa adom de ya ba ne de ya ba be fa enti MC we de ya sra pa nipa ho adwuma na wo ye adwuma de ya hu sa wo bo ho moden enti we de bra be fa free assembly member wo wai assembly ya nyame adom ya nya assembly man na akasa wa assembly me kire ye mu se bola na ne ya de wo mo me fa na kaso high tension ha no nyame sent na no den pa nti ye wo fifi mu ide e be ha adwen papa no bo assembly member good morning
Good morning. I am walk Badum TV suni. Yeah, ma. Man for na esu ball me gina ha nya kura sent ne nya kura we addressing ne baby ball isi de emfata. Sent ne de eyade a ha American town ne adankope for papa. Me say nche bia na amanfo bom amane say Adom for abaha meti yeso na meni agipan isan sa Adom de ye de ha bremo a mo bom modin edi hu dwuma mayen. Na ne tie ne say baby a ball yi esi wo hwa eyade a ha amanfo mo area ha American Town Assembly member Honorable Shadrack Bachi Adom man kase aha eno momfa dasbi no emran besi na ne ma ne ba sa ne se openyina kasa ne office ho eno se opeso maka aswafo nyina dasbin na nka wan ne pefi obi am pefi ne embo modin ne yi efi ni free area ha nanso enya uhwe area ha no ma middle of the community ase nyame ya Adom ne menya mpanyimfo bi na me de omo ba American Town aha ya na me de omo befa iti bebi a bola ni sidie eyade a mempene so ena menim hu so bi ewo bebi omo de bola no aba besi nemom Zoom Lion for eto nkra se omo pese omo ma me das bi mienu ena me kire omo so omo to omo bu na me ni me unit committee yembo modern ne yenkofem enhwehwe bebi a beboa ama e de bola container na esi Madam Mikan ya omantie meti ya kra na ya ye panyin eye Honorable Michael Mensa obo modern so obeyi efian edika so afonya no obeyi free ho no meti ya na oni mpanyimfo abakra me assemblyman kra me nya we me unit committee members so me buso omo say ya bo mama ne omo so so omo nya we itu hwe dwumadi a ekoso American Town da company dia enya de a me as assemblyman de manage ho na mom ya bo modern etu anamo eni mpanyimfo bi kasa se omo bebo modern na omo yi container na free oni ape baby a ebeboa asa amanfo ye fie o mbetimi de akwakogu onum endra kra omo ya omadwen sen ko omo di container ne ba ko be ka ho ha so eye baby a na problem wa ha pa correla eya de a edi yenya enam santi enche bia na area ha oba ha no kra ha untimi ntina but ye bo modi mo omo de ahwea be kata ne nyina so sanitation problem eya de a edamani so ame bo modern se me ne me manfo nyina bedwe ho ne hu kwan e befa so e de nyama atutu yie wo hwe okrudu e wo yechi river bi wo yechi ya sensuo ni yire a na se ekofem a yare nko an e de ba nti se ne ame kasa se sia de mpanyimfo wo municipal assembly wo ya we se me de ato mani se bebi a container ni si no enya de e beboa American Town e na adankopefo ne wo biem ne se sia hwe drainage gutters ebi ni ha wo hwe ha no ma slum area aban na kasa nim sa da kopi a Igbe Town de oba hanom a eye problem kese pa e de ma community no enam santi ye guso a ye bo modern se betimi a fight ni enya drainage e de ama Igbe Town adan kopi enya hankwan ye wo zone A zone B zone C medi market area ni into 3 a ye bo modern se be se djuma ni nyana ne abe ha ye nkese any bola container we me ka sei me unit committee ni ma me form twa enwe hia wa nyina enya de omani eje ho aban so de nipa na to ade no se nipa ato abama as assemblyman na se maba openyi o ba e so bo modern e ba me na so say honorable me ntwe no answer the issue omumu from assembly committee to MC no hona na mo amunye okay bibia nkoso kasa kro obi anti ni etie ni se communication channel na breaki no kra mrakwan so de pay at 246 act na use no se wo ba be ye bibi wo mantemu a at least wo be consult assemblyman no ono e na oda openyi kese owo MC yo no ono oda na no e wo mantemu a wo consult me a na misu mehu mi unit committee ni nyina ya tena se bola chance de o ma ye 50 kra ye ni beje ye gi 50 na ye ni baby e be di 50 ni nyina be den ono we de mi ntwe no sent na no odem enti de me che ni se nka be ya nka we no o de for now ye hwe se everyday bia nka ye befa me ye sure say ye fa na everyday bia nka bia sent na na e be brass na nka ye nya ba bi de asifo ni ami de me dwen ho a me fi se be boan ye kese no enye si e be ma chance na esi ha no wo hwe de wi a nipa etwa ho ehia airborne disease wo honom se wo hwe nka efiri mu ba me ne ugina nyina me hu se wo bre eyade ha ya adwen nie mom empanyimfo me yembo modern ne yempe baby fufredi chance yesi baby wo ho amutugu ade no man fan ko baby wo ho ya disi ya na me ka se o man consult me se aha ene adi besi na mom no kra ni nyame anim empanyimfo ne ma me te se me ya assemblyman mo ha no o mo ma me das bi mienu ena me se sa chance na o mo de ma me mienu ne de o mo bo modern na o mo nya abotre na me ni me unit committee yentina se ne yehu baby a ebeboa yen me da sorry ye na chance no esianom nti maame ne aye kan se empanyimfo ntie yen wa sopem yen ne ye wa hanom aye wo fem
minimum unit committee for near what family any problem I want Igbe town Adankope American town electoral area. Ye guswa ye to yeni ye wo baby and kebeti me de tachinsi akwakosi aman kanano pa musumu ha mo sebi emma me interview ye enam bola bohwan ni nyina na chi no ye ne MC no so ebebo omode atena ase ye ne omaka omoso omehwe na omadi udwuma ye nti hwemfiri omo na wait I see her for how many weeks or months? Oh e ko be say 2 weeks nie. 2 weeks nanti how bonds ano me say 2 weeks no nya so me ho kra na ya frɛ me ni nyina me ba endra ye de foforo san be ka ho me ana me bo omode ne omo kasa ya na omo yi adi free ho endra echi so ye de ba so omo de besi ho e na me manfo nyina e time echi e ma ye kasa emu a omo ntimi afensi ho madam bola chins we die ye srem panyimfo so omo bo modin ye ne e wa hanum ne enim ne ekoso ha nanado owosoro ye nso as assembly ye wo fem ha MC ye penyi a odaya no ono so e wo office nemo bola we die omo area ha nyina empene so ye da se papa pantino kaswa high tension bola na e wa ha no ono abo MC yesraw brana be yi free wo ma omanfo se nya se kogodo no wampo baba bi esi no enye nokora enye ye wo ba bi etu nwurago ye mfa nkosi ho mom ne ye mfa enye na wo ban so a mpanifo wa no ehunu wo mo ehunu ansa nti sa wo man no ye ntime nkuye nim ene ka wadwe dwumadie no ha na brema kwan na ye de asie wo ba bi na so pese wo haw na ye mbra ho na so be ka wadwe se de ne kaswa yi high tension for achechre wo madwe na 0244 905 881 and 0241 233-096. Shannon so sir Newman College of Nursing and so ewo ho open nursing school akwa Nima College Newman College of Nursing okumase atiwa tachiman ben kwada so na womo mwa ye gina no so nenne ye de asia medi afia mankwa tamaklo nana yaw da chen papa bi ene nana yaw another driver ana hwan me refinidi no Red shade yan camera assemblyman kaswa high tension for yadamu nyina asese munya adaje ne yan kasa yadamu asemunsom studio